uboroso bw'umugusi. Chinsa ni sato mugoroba gugutko bwa rero Jumanne no kusemira kwa ninga kwa bere ko gutwara uburigeria borubya kegima nako yegokeria imirubirio ni gitaseni giensoko nebiro bindo mwanchi umurigeria ngokwarigania asemesa ya maya hilinde tosanga sobuamo gochakabona iga goika omoelia tubate sensemiri mitandao Facebook na boigo YouTube gwetera Ensoko TV riana Nkirubo Frida notokubwatenera Kelvin Mugoi Barnabas Sondari Misef na boigo Deborah Kiruba soko ne kebna chibicha neliogi ya gwikira sole asinchira ya bene tengo turanyora sinchira yo wenye Korea rero ntono mogokoma nemna nase Manyabera County asinjo na intuto abere na abande b'iki county kindi utengera ritukeriga yarengeria na sezwika ya chakirange wikemo yaerire leo na debukaro kore climax Nairobi abateresa ime county Nyamira gwikirania chengo ye iki abateresa. If French is interested of genuine partnership with the Nairobi, what has happened in Ouagadougou, what has happened in the Sahel region, we know for a fact that there is no development that has happened in Waigereri bobone bwa manyabantu batano kubiko biara maega yokorobekana kwamereria Africa Forward Summit. To thank the MP of West Mugirango Lichumbe Steve Mowaka mbuyamo na soko turusyo bosoko boga bana tolete iri Nyamira watu akanere bili ya 25,000 plus. Omubunge West Mugirango Steven Mogaka wakana ebili enkendu maega yomubere koratera roro asegeka. Karibu sana tusanga sowa mogochaka bono iga goika omoelio. Abateresa be county ya Nyamira nigo bakorokorobekana ko murembe meyo mucyo Nyamira unenchera yemo yo gucengera eiki yabo. Baukwanekere ikyo niga abateresa abaerera higasi bagokora enkongu yobogwenya kurwa kulinda abarwaire asichi wodi goika babwenere. Bakoragwa no mwasiri wobochenu ime county ya Nyamira Donald Mugoi nigatebirwa ni county ya Nyamira mbagendera gusira amagani yabo babegete bosyo we county yo. ya Marieta ngoro kukara ni ateka tenderete na seze Nyamira County asiri tukoria rero ntono mogokoma nemna na seze Nyamira County asinjo na intuto abere na abande b'iki county kindi utengera ritukeriga yarengeria na sezwika ya chakirange wikemo yaerire leo na debukaro kore climax Nairobi lakini ntuna Nyamira tokarari bakanda bakosherekera Nairobi ntuna Nyamira tosherekerega iga wakera byamono mugavano ito umusinyari baso gutwangira ntitosherekera na sezwe county ye nene lichinas incorporatory celebration every year lero tunatuachira nyawanya tubwate challenges we know tubwate challenge chinyinga se county ito una chinas ekitoko demand kurwa se county government lakini aserero ikerengeka nana kialenge nkelinga noko celebrate aende toko akirambu ya mone se county ya Nyamira asoko okuerwa to support ritukeri we appreciate so much. Samarita Dr. Donald Mugoi waziri ya afya se county ito ya Nyamira lero to celebrate nurses week nurses day na bari bamanyete so bakora ya system ya health nurses na mutambe bako babanye nabako bera no mu rwaire astinga kitambe actually 24 hours
kero muroira ari nyagitari enasi nero na egasiri bakora muntu lite yundo ranye kwa egasiri very important negas roboka birwite mutoka waka ni nasto kunyara kumwakana chizi tikicha chions pyo ikiagera okweru kodwa kwebwa na kwa bapagara abantu bange bakubwena onye bari batari kubwena korendo kuri bakorendo ne chinasi ase nyagitari akekogera ba bera samatuko ari amangi usari bakomenya sinsi tunoko batebinga mpyamo na sega siri bakora na namba ibere ko kuri recognizinga tubune account tumanye tenga tukwazi chinasi tumanye tuna abanasi abanga bari nyagitari kito na bagarete system itaganda tekoran na bagarete no nyagitari ya Nyamira nyagitari ndio siri tukwati skogaje ko kwenye nyagitari tatu watu abanga ko celebrate together na barapo nande namba ibere ngatoka celebrate together na barapo ka to akikishenga kodari ko to kuona na barapo asime pange tubwate kuhusu system ya afya na kulingana pia nimepange elimu gaba na bwate na kujimutu kitogo chikora kuhakikisha nga egasi y'abanasi nebe egasi y'amororo nande egasi ya support. Nigo mubere Joshua Makori otebanigwa koenigwa goika chinsa 10 cia mugoroba maiga yo mugabana bwe county ya Nyamira Amos Nyalibo kuroira bunanache ko bakanera umubere urusi wenkendu ya Nyamira busa asikulinda unjirili birengelyo byogwakana maiga yo mu senator Okongo Mugeni wateba buli tukole igoronero gwakana ebili ya nyagitari eyo etaikirana nigo mubunga West Mugrango Steven Mugaka esokia angesa sta ya mubaso na kubakanera ebili ya nyagitari n'enkendu y'ekishiringi kiribu 25 na kurwa abisiaye bakoba umubere goika enka asense moya munga obondeka ebunge yo ya West Mugrango imi county ya Nyamira nigo moyiga bwa matanga konyorogendrete umubere onyagusira olinge enkendu nigabamenye bamwakirambye mono mubunge Steven Mugaka asogosira ase engusananeyo Samaria tangoro kwa Alfred Mokongo Nyambati ngoro sub location ya Bumanyanya location ya West Mugrango location Monga village asili tukuri ale twalenge omorobeli boko ene minto Joshua Migiro oyo tu abata promised strong rino mugabana no wakanire piri ya 30,000 akare tu abanga tu enda Nyamira mocho Nyamira since morning our people were abantu baite be aliganitina omwana yeto ko mokisaina saa 3 tunyale ko motindeka twagenda baka Nyamira tole ne chigali yanga ikomi abantu batakonya well wishes ekere tu ikororo twatebuguna pesa mo gavana takaneti genda muri gichwesa no mochio twalenge kogenda abanyene basabete bakonywe kogero mwakanyene tali kwenyara abana nechitakana igo abantu abayekere besoeti na gavana agatebana nero manyene county eye tigabuli omusigo oyo twa surprise akare twaganyako totena no Okongo gwaka na Okongo tali gwaka na biri ya nyagitari Okongo nigatebete ere tiga agache nyumba akaruna bintu binde negali yokoleto umubere onekero muchumba ateba tukure bintu byakoligo muchumba agateba tigara ageria abantu on the process bonekere yekere twasoka gotebyo muchumba ani muchumba abantu ba minto mbale ngoro banda bamoteno muchumba lichuma abantu baye bachandegete we want to thank the MP of West Mugrango lichumbe Steve Mawaka mbuyamo na sogo torusyo boso ko boga na tolete iri Nyamira watu akanere biri ya 25,000 plus kaya sawa seni sana otherwise etuaro robo soku omugaba nakwanga gwakana 1030 ekia promise abantu bakatangaza kuri media na nero akanire akurumambi twachitega sambi tukanyito mwana nyanga waretwe tukikwa cyaterire byatwakwanire asamari tari ngoro kwa rosti bo mugambi mbiye muri asenje twaganyire twatere kwanyiro mwana yantu wasabira nyasago sene sama yo gwakorire yatware ngai no mugambi ande no isaine maya eri twatere chikwaya biyo murobero bere biyo mwana baka twagokira asari gwakora ari Nyamira akora abantu bose akora ngweka nyasago sene na komentro mugambi bamorora nandi tenkwali ngandiri ngode gwensu ukori eri umuntu gachandite mokonye gakorite kare moyo umuntu gachandike gakonye gakorite kare moyo umwana tobatyande nyumba tabu atikende ise tabu atikende abana bamwe basire bayarire n'abantu bali bagoteba bamate kokonya no bali butambe onari ukwana ngasa abantu bato bwanjani tigabakonya umuntu karuche konya umuntu mino karo
ekiama sikonge gusina ronga mbo bakora gusenkwa no murai tabwe ntiakane nga intimiti bachere taiga gusaba abantu bamakasito bachere taiga koleto umuntu ndo mungao tatigere ekere tokoleta abantu batokonye undi bwesi gakora igakokonya undo wakonya mabati nabona ngo sabaturi umwana uya gachirwe nyombere talibono bya eri uri gucakurumaga nabakokonya nere tuyukani muntu undi bwesi membono iga nabakokonya asama lieta ngengoro Samson Mayaka nje mu manager wa constituency inde ya West Murango iga ronde bondeka ase ayo mito Joshua asirete Joshua Makuri asirete no ikire gaiga ngona nyole sinikuru ase mheshimiwa wito Steve Mulaka bono mambia nga abantu bamito bakurwa monga ngo bale stranded gari moja li asenge njonga bill abantu mbale berwete bale kurwe bill lakini batara abakonya ngo namnyoka gochoro nasangi ngo maene na abanyene bantebya nga umugabana Nyamira county na promise dinango clear renge e bill no yo minto senator nere mambi na igwete kurwere dinara na tabetenga na the bill bono surprisingly go mheshimiwa nyoranga biri iko nyora tera bakiriana abantu baito bamonga keroba kwana no mheshimiwa na mnyoka lende gocha na nyore biri na bere ya 30,000 gildende mbabu ate chiri bwisano mheshimiwa na kiria biri ya 25,000 na ndo ntoma gocha gaiga na ruero ngoli ya shilingi chiri bwisato na inde ontoma nendagera na letera abana bagocha kunokolia batigara no mugaga Mayanda ni gabwata insa sensemo ya Chieko Kasarani maiga yomusubati oyomo huyikonyoro mukoli emirimo nyomba gotoka gasireti obugima bwa yasinchira yobototukano abanyimbo nigo baikira na senseme yo nabo igokoira omubero ya sensemo ya sitimo chari chingaki obotuki bwa chakirwe asege korekyo ndeta yobeko byara asomo koli omulimo yo amenyete nigo baba baguchia bichiko Spiral to the world, spiral to the Umufadha bw'iparisha kibirigo James Obaigwa ni gwabwatukire gekure getindi kucyabasai abo bacakire gutumika guse kunywa marwa asekele buna nigo abasai abo basiririye egesaku kaukwana himea Our Lady of Mercy ibara Father Obaigwa ni gasabire abayiburi bakwane n'abana babo igoro yobobe boraroro ase obotumiki webinyewa bigutindia Lega nande stoikire binyore binge na mona segusi yeito etento naro rire kia bunire je family mono ebinyuwa amarua chinyasore abana bakeke goriegeke ntoko gekonya abaminto tabwaterani ikiagere kana kesa kukiangi abana bake basoira se oboke babo wetera so kunywa marua kunywa nyasorego bona kirata bwatie bese singinyo naganiti wika atemarore gusena nyore kindi kurusore ekera bono kirata bwatie bese natetanyi nakibona ko wika ubibi bosoe oboke babo bakonyora bwirire bwemugitie pagi yao na bera akuburi simi yao na bora nyore tiya se kwa yebege abo chinga chiabunirwe igama kunwa manga sevu na itire igandoche
ekegoria geke na tarika rogio kunona saba ibori amarua asariri chiamate no bonywe gwe ibinte bigotindia ebinyu bigotindia byose yabune chiamate chito nare kuburi tobwaterane na bari bo wancho kuya tosire egesaku gito wetrase okokana na gosira na abagure bagororoke babiri abaibori ba minto ninwe wetrase nyasaye ninwe abareria abanene nyasaye no moreri okumwana ainayo omoreri okore mano ndo mukini wiya acha gwatuka abagusimba tebetena umwana nerora kurusi bitoti amaiso oise kurenda umwana biya nabagukurenda biya na nekaro kwabo tireke gucha kubura umwana naye ona bagukorera na ni nyagitari akoire na ni ndagera akoe ekero kwabo tire otaramurenda biya tagucha gukora kino cyo konyorana naye boigo kiri utamukorera cyagucha ko Hoyo korigie kirgo kyoborai wense Dr. Fred Matiang'i nigeso kire na koerera emerobirio yogotinyo bokoreri bwe serikali kiarabe umurayo gatano nomo wense kagosanga singwana ya bene nigane kya koba umwegenwa asobokoreri bwaye gwetera gotakora ubonchire ne serikali ikiagera nigo barabe bagutuma na boigo nigaerera chinjera cyogokoro bokurumi na boigo obotumikyo bobe wenibo. The best strategy ya kupigana na ufisadi first of all is exemplary leadership. Wale wa kuongoza waongoze kwa ukweli, waongoze in a manner that is trustworthy. That is why mimi naweza kukuambia hivi Omari. Na nachukua hii clip leo uweke kwa record uje kuniuliza nikiingia kwa hiyo ofisi. I will not do business with government. Mimi nikiwa rais siwezi kufanya biashara na serikali na sitaki kufanya biashara na serikali na sitaruhusu watoto wangu kufanya biashara na serikali because you lose the moral authority to manage people. Mimi siwezi, you must do one job. You are either regulator, policy maker or businessman. Sasa mkikaa na private sector kwa mkutano, you are their competitor. Unataka tenda na wewe ndio mtu huko kwa serikali. How do you manage the place? And I will not be involved in conflict of interest because it will take away the moral authority I need and the firmness I need to rein in cartels. You know, mpango wa kwanza ni kuongoza serikali ya kuaminika, kukomesha wizi. Namba moja. Namba mbili ni kukomesha utumishi mbaya wa pesa za serikali. Wastage, ile wastage ya hii imefika ya ajabu. Wakati tulitoka serikali 2022, tulikuwa kwa serikali, I've given this example before. Our budget for State House was 4.8 billion. Imekuwa mara 4, imeongezeka mara 4. Quadruple 17 billion. Hii mmesikia kuna upasuaji unafanyika State House? Ama kuna shule hapo unafanyika? Wastage na hii na pesa ya kuonga, ukiangalia wakubwa wa serikali vile wanaenda, vile pesa ya serikali inatumika kuhonga na mambo kama hayo. Unajua ukikomesha ufisadi, ukomesha utumishi mbaya wa pesa za serikali, is wastage. Upunguze hii serikali kubwa tuko nayo saa hii, tunatoa the government, the president almost has advisors on love and hate, he has advisors on everything, you know, so on. Ameajiri kila mtu, almost as I said, almost has advisors on love and marriage. Uko wote wako kwa serikali wanalipwa pesa za serikali. If you reduce all this wastage, first of all utakuwa na pesa ya kutosha kuweka katika sekta za muhimu za Jamhuri ya Kenya, sekta ya elimu, sekta ya afya, na utakuwa na pesa ya kutosha kuanza kuingia katika area ya kusaidia sekta zinazo toa mazao zaidi kama kilimo. Utakuwa na pesa ya kutosha kuanza kuangazia mambo ya mbolea, vile mbolea inaletwa katika Kenya hii. Umuseneta wa kaunti ya Nyamira Okongo Mugeni nigagendereire kumoko boko Dr. Fred Matiang'i asiganga yayo guchakurige kirgo kyoborai bwense okwana kora sensemo ya West Mugrango Mugeni nigaburia bamenye borogongo rwa gusi
wakira abarai barachi gukora emirimo na Dr. Fred Matiang'i uyagotebora achikokonya ense ya Kenya. Nigo mugeni amochiri umurai wense Dr. William Ruto asogotaikerania amagendero boigo niga amochiri uburai bw'umugabana bw'i county ya Nyamira Amos Nyaribo asense mende niga atebire erene mirimo ya gukora natali ebitina bwate. Lakini mbateviga umanyete chikura buna chiwakwa paka minyoke na irobi na ndenji korende chamatia igoncho nanga mwante vile ronga yokongo mugeni ayeto gukorera mapema njema wo mkorera nduyoka gongwa ke ane sa ndi ngete bonda nduyoka nkurigeli ngosmaile ngolesmaile njemi nyoke na irobi chikogayo ekiaro mate na chiwa kwa chamatie ndengo tomujirara lia irobi mate na bako ndo baso megende ke ngabo muri korore ngo buna katanga no chikorigeli jare wono komore ekiara ndogo to mama tianyi na irobi amanya chiko sali buna likichata bwa dia bachimba bako moi wete ekiara kwenda alio sa kwa kunga umonto na bwata na bachimba bala murwane lakini wakatoto mama chumbe baito baisa ine ko ruchubiria fo seneta bawe kana irubi bakorwane royo mtoto Fred Okengo nande to te uri amuruto kana onyo wetaga njere ya onto kana na to njere beranga ya ali no tole ayo mole umuntu ewana lianda itoko tuita ole pile bono na lianda tate bango mananga bitu ali siringi 12 kandi bono ole pile bango ende ko jokotora siringi esecha ese muswado yale tata oyo buye taxi yo koja koja bu oli cheni sibangete nando eti ya machikande una kotoko ni cha Mombasa tuana chweta taxi eti na Rwanda eti na Burundi tuana bakolie cha bakari ko myoko chikugure cha Burundi na ali Rwanda goko gendese ende mugoro kasha goko ende kwa beke ruwe kandi bataka mutanda ifaji kazi muri pe wende bora ngia guturusiri ari ne cha ife tata geto mutanda ajiwe to irange ne cha ife rio mutanda tuntu ajaro to modu mutanda esa kanya to ko iro roje efisio mwako na wako mo kichwande je metoliro aire be skuru amotenga gindi ngere lisiti ona araka ni efisio ruto bono kandi ngata ito korra bando skuru toto ito korra nende chiko chikurunga ne skuru fees ngagolesi milia nene elie bwata internet ngoji bwaka ne efisio ne internet aba namo bwana si mundo eta mai tire ndalo to kolera that is why to gotea ngaruto ni wani ruto ni wani Chinga kiege ikaro gia Africa Forward Summit gia soire litko lia kabere ekyo kiaragwa no murai wense mimocho Nairobi nige gati ya barai bakwamerelia serikali nabagereri bo bwene bwo mwanya bantu bagikeire egekare kya sebatebire tikebwati bya bonde bwensi gocha saba Kenya yoni gachire chinga kyo murai wense Dr. William Ruto naboigo murai wense ya France Emmanuel Macron batebire nigo baguchya kubwaterana ase ogokinya amagendero y'ichinse chibire muri kitoli net nyambane no robot yure Omurai bwense William Ruto oraire egeikaro kia African Forward Summit ekio gia soirerero ritkoria kabere gia korekana aso mucho Nairobi ekio kia bareta abarai aokurwa chinse emeronge tato aseba kwaneire chinchira chinse cho chigo chikubwaterana egati ya barai abaikirana no moriki omonene bobo mobwe chinse cha Africa Antonio Guterres naboigo omurai bwense ya France Emmanuel Macron aseba kwaneire emeroberi babegete erigukinia chinse cho. I want to praise the African leaders that have understood that it is absolutely essential also to do everything with the adequate policies and strategies to mobilize a much stronger share of national resources in order to be able to accelerate the development of the continent. And it is African leadership
alongside the small island states and other developing countries on the front lines, that has placed the climate emergency where it belongs, at the center of the global agenda. This is not a continent waiting for solutions, this is a continent producing them. Across our continent, enormous pools of domestic capital remain underutilized. Africa today holds more than $4 trillion in long-term domestic savings, including over $1 trillion in pensions and insurance assets, and more than $500 billion in central bank reserves. Kubwatikana nege ikarikyo gyakorekana ase nyumba yemisangirikano aigaso mucho Nairobi KICC umuraibwe kiama gya DCP Rigathi Gachagua nigo esokire na komochiabo kongu kubwatira nuku asatebire tiko chiakoreta matunda ndonsi aseboigo amochirie serikali ya Ruto na goteba nigo ebwatiraniri no bwoitibwa mwanya bantu. Known to Antonio Guterres and Emmanuel Macron, we want to let them know whom they are dining with. Mr. William Ruto, a man who is the greatest disrespecter of the rule of law, the greatest human rights violator, a vicious man, a callous character, a con master and a practicing dictator on internship from African dictators like Samia Suluhu, Yoweri Museveni, and his contemporaries from other African countries, especially the ones dining at State House now for a talk show. This is a man who in June 2024 butchered Gen Zs in their numbers, abducted others. This is the man who is the real commander of RSF and the primary responsibility bearer of the war in Darfur, where thousands of women and children are being butchered. Instead of hosting over 30 presidents in Nairobi, William Ruto must focus on solving domestic issues. 3 days ago, six Kenyans in Mandera were brutally butchered by Jubaland forces who continue to illegally occupy the Kenyan soil. 7 other Kenyans are fighting for their lives in hospital, and not a single word from William Ruto. As we speak, Mandera County remains insecure and a big threat to the peace in the Horn of Africa. Chinga kiechecho ekiombege kwegerera obwene bwa mwanya bantu gya anti-imperialist movement kiarobekanire imeyo mucho Nairobi na kugigeria okubwaterana egatiense ya France amonense ya Kenya ase abarayikurwa ekiombekyo batebire umuraibwense ya France Macron na boigo umuraibwense ya Kenya Ruto bonsi oboraibwabo nigo bogwitera amanyinga y'abananchi. We want to tell President Macron that just like President William Samoei Ruto here, both of your hands are full of blood of the innocent Kenyan people. We are hosting this protest after one theoretical conference that was organized by the World Anti-Imperialist Platform to give analysis to imperialism. And secondly, for the political mobilization that took place yesterday to call the French imperialism what they are, the murderers and the plunderers of the African people. We are going to do a comparison. If French is really interested in the development of Kenya, what has French done in Ivory Coast? Only murder of children, rape of women, and plunder. This is the legacy of French imperialism. Korpoteria en Soko TV kurwa ase omucho Nairobi eritariane Lenet Nyambane. Abaigereri boboene bwo mwanya bantu batano nigo babikwa byara himyo mucho Nairobi amaiga yo gukora ukurubikana ili kwamirira igikaro kia Africa Forward Summit ikyo kegendete gukorekana asensemo ya KICC nanya nabo nigo yabitirira abanyanyimbo gutumika ebirusi amalioki ko batanana. If French is interested of genuine partnership with the Nairobi, what has happened in Ouagadougou?
What has happened in the Sahel region? We know for a fact that there is no development that has happened in West Africa. What have they done to the Sahel? What have they done to Cote d'Ivoire? What have they done to Gaddafi in Libya? That's the heritage of French imperialism, not in the 19th century, not even in the 20th century. That's all in the 21st century. That's what their face is like. Hegati ya Baibuli kurasi skuru yoboroso ya Moi me kaunti ya Nakuru niko bakoro kurobekana kurasi skuru yo goikachia bisi chia TC imeye kaunti yo kolengana na barabo nigo be murunganilia okonganywa kumoro kyo monene bwe skuru yo Carol Chebet asekelia bagotabuna nigo bagoturbania obokoreri bwe skuru yo. Mwalimu wetu amepigwa transfer bila hata kuambiwa. Tunatoa mwalimu from slums, mwalimu ambaye hawezi kuhandle population ya 5000. Sasa tumekasirika na tunataka mwalimu mwenye ataweza kutask hii shule vile ilikuwa inaendelea, na sisi tuko na boarding hapa na watoto wetu wanateseka wakati mwalimu Karoa yuko hapa. This is not the right time to destabilize a school. At the time when the school is headed to national exams, wakati ndio sisi tunajaribu ku-install the morals of the children wengine. So I think the right thing is to let the teacher who was running the school complete her time. Habarai aokuru sense ya Kenya hagati ya bomurai wenso mukuru Uhuru Kenyatta mukonyi bomurai wense Kithure Kindiki nigo baikira na sense ya Uganda kwa bakiroli asomo yiga bugotiani omurai wense yo Yoweri Museveni nigo alira yogokorera abaganda emirimo kurengana n'elichiko naboigo ikatiba yense yo. Yoweri Tubaburo Kaguta Museveni swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Yoweri Tubaburo Kaguta Museveni, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God. Successfully taken the oath of allegiance and the oath of presidency. He is now signing on the respective protocols. Manchi mulige gwikiraga bono to gwikira omweri oboko mulikana na baya asobo tukobwa rero tumirane litkolia ankyo strabeni barongo yane Clinton ndige asogo koletera amaya imeyenso ko TV retare nankerubo Frida nigo to bwatenere Barnabas Sondari Misef Kelvin Mogoi na boigo Debora Kirbo asoko ne kemna chibi cyane liogira gwikira sole asinjire yabene twara obutko borobi yakegema.